umwanya sekundi yo kwa hojuba reba uhinywe nke butakiyesu na kushitama mushitame endereza eso ri mwana kare omusaibu nazeza ebanza umuro aboko bayina bija kutuzikira kandi ubwo nyina w'umugenzi batakumumanya ndagenda na Gloria nyine na wa Gloria so tuzakusiga hati zaki mkafora na tunayo kimwana sanduka nubwo nazo kugenda kufora n'abara bakine kandi nazo kugenda n'ikimwana nasigo na Gloria si Wazarebeninga sisters and brothers, cousins, nimwambeni mwetegura cousins, sisters and brothers, nimwambeni mwetegura kurata mfana kutuchukua mbwira na kwa somwire mweya makende cha mwenyewe na umjezi mtu wanapachira sisters na brothers, cousins wao wasafite keche mlichabo ni wao wakini bisha wao za kulingana chanya msiko wa mkorokoro wao ninza kwakira ikimuri icyabaruga Dubai n'abajeje n'abaruga Dubai kandi bizeye na Bobe nabo baza kujya batekeye ikimuri cyabo basibura Glorious uko mu ndoye batura nawe nibabo buri batura nawe ko baza abantu barugaho niza kubanya nyakire kimuri cya family ya Bagira Isma na family nabo bije batekeye kimuri cyabo Bagira Isma Bagira Isma na family yeye bateka ikimuri wasibora Glorious niza kwakira banyine kuru na bishenkuru arimo batatu ari mama wa Adamu abantu banyine kuru abantu bashatu maza kubajwekera abareba n'abakikuru bakuzura munonga n'abazeyi abagabo bishenkuru n'abanyenkuru nibateka icyo muri cyabo nibasibura Glorious inyeta family ya omwana tumwesije family y'omwana tumwesije niyo niteka icyo muri family y'omwana tumwesije abone babo ko bari muri vision baza kurindana mwena babane betegura family y'umugenzi bamuhayira ebembirwa ryo beta nawe bene itegura abana barugaho nabo babene bisha iyi niyo family ya Mr. Tumwesije iyi niyo family ya Tumwesije ya Eza na ita family ya bamuhayira
family yabamuhiraniye y'umwana muzakurira no muteke kimuri cyanye ingaruka ni yata family y'umwami Eric Masco na family no mateka y'ikimuri cyabo no basibura Glorious Ejene family y'umwami Masco Eric bano no mateka y'ikimuri nasibura neza kweta banywani wa Gloria Belembiwe Pato Paulo abantu babana ba Glorious abo bamusibura nza kwakira abantu bekegire mbere umwana rukande wa Frank muri Kaposi umwana rukande wa Posi abantu beka ya Mavita abana teka wiki muri na musibura azakora turwa family yo mugezi Karemera ni family ya Karemera nabone basibura Zakabai Kamuhero kwa inongo n'iki muri ikitateka program kanda chine yakirisera gumukorogo nabona basapikiriye kana cyo tukitekeho kandi cyangwa kitariho icyo kace y'uburi kibe cyagarukiraho tugumeze muna n'ikindi amwe bari mwena abasa kuyanjura nteka yibe muri ashanduka bukusibura umbiri gwa Glorious mwene umunyikirizo mugeze shaha turi mutuza kuzo speeches kandi tune ince munonga Masemwe batumwana n'abakira kurukashoni na zensi abami n'abacyana bariya abami ba government abebembezi b'edini nimbakira omukitinisa cyanyu kumwena uriyaha oburire nkurumbeji empikire ahari nyowe hikire ahayinye akisha kondirukira ahakweje nkurumberi yaha Eyimbe ntakayibasiza nyonyeka nk'omuntu kokumukundeba wayemereraha kugamba amagara g'omwana uryaha ugaramenya heze shaha nibanyeta Mwafita Sara owabira ari omukazi w'omugenzi Kamwesiga Robert owabira ari omusirikare owafira ari veteran Koporo ebigambo byanje nibyo tinkarenza hari ebyo abukanaza kurenza hari ebyo ni nshubya muza kunsasira ebyakurata MC kabyongereho mwana mugarukayo ngenda musinge abishimwe mukamuti Yesu asimwe ogwenewe nyina w'omugenzi Late Gloria Orishaba uriyaho umushanduki ubwo no muziro mucyaro uri kumuzara koko mukomanyizo bo kuri kuba ritabonire
eri kuremerera buri yomwe ebyo nibyo yabasagambaho kandi yanjangwe bindi ebyateka urupapuro aha mbase kubimugambira konka mwena mwamureba. Speech ya nyina w'omugenzi negirete nyowe Sara Mwavita nyina w'omugenzi ni nshasho kuferwa omwana wanje Orishaba Glorious owarwire ntamuhindure ntabase kumuhereza twizi ninga kumbuzo ko ari kushasha akafa. Owishe yafire akiri muto aine emyaka 2 n'ekiro kimwe. Owazirwe biro ogwe ni Gloria owazirwe biro 8 bekwezi kwa 8 1995 yafa ine emyaka 29 y'obukuru akakuraja ina amagara marungi yashoma kwika primary ya Mushanju. Ahagataho yaza kukora nk'abandi omwihanga rya Saudi yamara emyaka 2 nakora contract yabasayiningire contract kuyahwire emyaka 2 yagaruka mu Uganda. Ahanyuma yo kugaruka yareba sente zo kunyombekera enju zirinke aha kuba akabaye n'ekiteekateko cyo kunyombekera aha ko mwana wanje akana nkunda akajya ati mama reka nze kupakasa nije nkombekere. Aho noko kugaruka omwihanga rya Dubai kugira ngo akafuna yo sente anyombekera. Ahabwo kube kiroto cye ekiroto kiyabira yine ekiroto cye kikaba kiri eco kunyombekera. Aha kuba sente eziyakozire Saudi akagura mporoti eyindi kuza kumuzikamu. Bwanyuma omwaka eyabire iyakora Dubai 2 aguziremu amabati 80 ga Semburi. Bwanyuma Gloria yakwatwa uburwire bwamara amani aho naho yatwarwa omwirwariro. Bwanyuma yatwarwa omwirwariro bwanyuma y'abanywani be abo yashangira omwihanga bakora hamwe bakwatanisa okumujanjabisa okusya obwafire. Okusima ninsima abana bagenzi be abakozire ekikubasika kyona omwirwariro omwihanga rya Dubai okumujanjaba. Ninsima abagerizeho kumpumuriza naheza kuhurira enkurumbi y'omwana wanje owumbire nyine wenka. Abakusima naba ninsima Charikunda Kireya no basa kwemera ningo hanuko mukono akwa Abasamaria nk'abontu batwine bake abamukorire cyo ne bari kusima Charikunda Kireya no wogwe nasima omwami Masiko Eric no mucyara we nimwembasa kuhubera abantu mbabo abaze kumukwato umugungo mbwiro bwobe butanguhi. Nasima Joventa bamuhayira nawe nogo washitame nawe. Nasima Mrs. Madina tumwesije owagenzire nawe ari kuza Buganda emukweta Kampala. Hina abantu bavuza mama Bashiru abantu bamwendane babo niwogwe. Nabandi ababire nibija omunju ye kumuhumuriza abakozi urumurimo gwe nabasima. Nkurasaho kusima munywani wanje obunasigire kayanje obabire nibahikira
niwe Rukande mafaranga aho riyemerera bakurebe omusije rwa kwatanise n'abanywani ba mwavita Sara nyimwazo basibiro ko misiri n'abasharure ibintu byogo mu cyarakazi kugira ngo bitakasisikara mwebare munonga bakwatanise na Rukande mafaranga ni nsima abagerizeho kurundana ibintu byanje bona abataka bamira mama magururiya n'abakarama Nyakambu Karungi Nyarubera nimbasimira kimwe munonga ahabwo umurimo gumukozi ro mukayanje ni nsima Henry Muwonge omuri Dubai Henry Muwonge Airini bakwatanise n'abana abaryo muri Dubai Choncho Shadia na timu y'Umbasa kwemerera sister Choncho Shadia ngugwe ubwo ni sister hariho n'abandi abaryaho abo n'abana be baryo muri Dubai abaze kwatanisa nawe Henry Muwonge Airini na timu ejeryaha abaze kwatanisa nanye omukurwazo omwana omwirware rya Dubai ni nsima Sauda Charikunda wabinji bakumanya nkanifa n'umwami we Isima Bagira Muhweza Kim abantu abonanisha babunje bemerere ogwenewe Sauda mugwe mwemerire hati nyende commanding ogwenewe Sauda uriya niwe Muhweza Kim hati abamirama imwe abana bamirama batakumanya Muhweza Kim ni nyenda muronde na mbese mummanyi akoriyo mushija ni nzarwa nawe konkane munywani wanje kana na ambassador w'icweka cyanyu abandi ni muhuruza ba MP konkoriyo mushija na ambassador w'abanyakafunzwe Meramo Town Council ninge cweke cyameramo waza kurira ibintu bikozirwe omucweke iki ninga kurwara kogo mwana bagira Isima mukodomi wanje ahoro no basa kubera abantu bagira Isima ngura hife iba wa Sauda wa Charikunda Sauda omushije ogwa kwatanise mweshitamire sister Shitama mwafita Sara na Sima Sauda na Niva na Blaza Muhweza Kim ahabwo umurimo gubakozire wagambira omuntu ngumaiti Dubai oba eryo mwihanga ryo ni rya herneza kwija bakugambira kuza kuronde mpapura zo kuzo mu internal affairs kutwara ebarhom ambassador kutwara ebarhom ambassador mu ihanga rindi gukora process ejo yona clearance zone nijo butubekanisa ijo bene bajangwa match te kuza kuruga Dubai ngo yakacyayi baje receiving erizo basande twazika konkejo process yona gukorwa nabo sinasime bigambo bye biwano gamba kugira abana batanu bakashanga bona baryabo mugasho mwavita tayine bana babojo bazire konka bagira Isima na Muhweza Kim bamberire banyanyi wareba process ya maitejo kurugo mwihangari yo mwana nafa hariho omuntu gwa kuba ine favor kugira ngo tukigamba ngo tuza kwewana hariho ezinde bode numuza kuzihura zibeziriyo zimazira meza abiri za fire konka transportation yo kwiha bode Dubai kugira ngo erandinga cishaye Entebbe eyanjire konka ahabwo bwenje n'amagezi no kufayo na n'ubuntu obwa Muhweza Kim Sauda Charikunda na iba bagira Isima bakora process ejo mwamina boss omukiro kimwe bibiri might bagira receiving nyuma za airport bakora postmortem process zona na neza polisi ezo turonto zika might hati nani kujanti Muhweza Kim na ambassador wawe wo munyamerama no baso butacenga konkanuza kwijo cengo gundo murundi so mwavita Sara na Sima family y'abantabo ahabwo umurimo gubakozire nayongera simira kimwe umurimo gu Sauda kozire sister Sauda umurimo gukozire akwecho kucyabireho nyina wo mugenzi yimuka no mucyara Madina tumwesije mama Bashiru batemba baza Buganda mwavita na Abasima munonga akwabantaba bamazire yebero
bine sister Hanifa na Shadia Mwimuche ejo family ya tumwesije bona bebari owa Sauda ne barya ne banywa muko webare cyokozire mukamaranga kwerezo mugisha habariyo timu y'abantu nkamunana na blaza witu Lieutenant Kano Muhumu Zasani utabasa kubahani twabwemerimo yihanga konka time jone benereberwa Sauda na nibo mukemu. So family zo mwavita Sara na abasima atine bugarikiro mwebare kugira umutima ogwe mwebare kuba abasamariya abarungi. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Then there's also health center fatigue. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, Mukama anyike erife fena baganda banga bali kubyeyo ekitufu kiri nti we have tried mugezeza kuba mikwano mwebale nyemwe bali ddala si timu ki you have tried bagzadde bafe mutusabire nga tuli kubyeyo buli wokeranga oba oyina omwana ku kyeyo oba toyina fukamira osabira omwana ali ku kyeyo because byetuyitamu obuli mutuyinza obutasobola bibagamba nemugenda obitegeera nga tuweddeyo nekirala mbasaba bazadde baffe abasigaza abaana kubyeyo temubateeka nnyo ku pressure tuba ku pressure y'amaanyi baganda bange bali kubyeyo mbakumya Gloria nsaba mukama mulungi akulamuza ekisa maama tuli wamu naawe wa barakatu amazina ndwanyeta Sauda aba murimo nibamanye lyanifu kabali omusirikale nahindura mwaho cyamazina gahinduki nimbasa kusima Ruhanga ahabwo kuba ebitukozire byona kwabira tariwe bebitakuza kubasika ngarika nsima omushija wanje Lieutenant Bagira Ismail mazima omushija wanje lyemanzi abo kubana omushija ki owo kukiriza abantu bona bakazo munju omwabe naruga murimo aburanaho kuraba konka byona bigumire tutubuzire cyo kuriya ahimbe ninza rero nyo ninyenjera ATM yeyi anza tekiri kwetagisa cyona yihaye sente okikore mazima Mr. Nikusima ngaruka nsima abantu ba Dubai Mr. Henry Muwonge arom kazo mnyankore nabamweka Irene Madam Ashley nimbasima nabandi bona ababe bine Gloria mwirwara because twe twatariyo last moment mukade kwizire banjanga umukorere passport mukorere visa aze Dubai twe tukiryo mu process Gloria yatusigaho Mrs. Ashley Nikusima because ukabasa kunsindikira passport copy yawe kujitwaro waroya atkorere baruha osayininge omurambwe bugaruke Nikusima ntine bugarukira ngaruka nsima bamazara baramukazi banje na batata zara babanza kwijja side emwe ne baruga Kinoni side ndijo ne baruga Katunguru mazima nabe na kare mwebare namazika gumwatekayo nagatayo mu kitabo mubire ne munshuraho yadembeno especially baramukazi banje mwene mwija musibaho yadembeno bana mugarika merimo mwebare
ngarika nsima company ya Spectrum rebe yindukora mu currently n'abanywani banje bona bunkora mu byo kutwara abana heru abaryaha mwebare kimwe because munkuratire mpaka chayi mpaka no kugaruka ngarikanye baza SP4 media abamwe nubasa kwa mutakuchenge bya social media bati abantu kwa bene batukosa interviews zitambura tufuno buyambi nsima na Cookie Promotions aba bantu babiri batukuratira airport twagaruka mpaka Murago in the morning nabashanga barya hati kumano kubashika ngaruka nsima brother Akimu bantu bamera mamwe mugume mukundani Akima bamwe tumukubumanyi konka abana banyu nabayambo kwe Kampala himutari mugume mwiyembe tumambi yo kureba umwana wananka ine ko kwari okashaba kubi ebigambo ni byinji imwe ngo kumuryaha aba Dubai abo mwirwaro nitwa babebine nyina wa Gloria bamutwire Murago bakamukoraho postmortem nito turi kumanye kimwisiri orya mwana wo muntu nogamba kubito kumanyo wawe nyincha kare kumanya ebigambo okunda ebigambe ni byinji konka nizagamba he bice bindabasi ninsimira kimwe abataka bamerama nyo kutushiraha tushirasha mushanjuze kiro konke kinshangira aha mbenda kuce expecting mwebare kwatanisa rukunde gume ngarika nsima Muhammad Nsereko MP Kampala Central obu Gloria yabire na kishasha akatwereza miliyoni 5 obu miliyoni 5 tukazifuna tuta aba ba social media n'abanywani ba Gloria abakaba muteka media bamuririra mpaka yarurizinga miliyoni 5 ngarika nsima speaker wa parliament na wakatwereza miliyoni 5 atkunkushika kusimabo ngarika Ariege tent. I'm much disappointed with this tent. Yes, mungambire MP zinkuratire amwana obode konka ni muchira kandi muchiziri mungambire harubona muchizire kansaroku akamuterra kuya muterire nimwe baza kansar kuya muterire ya mubiha ngo ariyo nakora documentation and for sure documentation kandi nzikora nibanyi na brother Akim kuyahereza na mujyantu mugambire nakubi kubagarikire bamutera yajangu bareke kumuteganisa takubibasa wabwenchi ya esimbira bwa MP ari kumanguta kubibasa muzasire okugambansyo abenchi na mwesimba mukumanguta mukuza kubibasa baba kansaraba obuyambi bukandi buza kutandikira muri no teka nyowe ninza kuzo mu parliament ninja ntindio ngafuna hardships munonga endanga muntu yanje neyorekente ngajikorrente bendu kuza Somali eya Gloria neyore camera konka ntino wo kunyemerera wendanga muntu yibanye no warubirizi district akajikorra na bomb. We needed backup from this tent, but this tent tina chimuru kukora. Speaker wa abaryaha yajirango nawe nandamba yasimbeho bakore nguto then agese, which means that is the order of the day. Nimwesimbaho kukora koro murakore muriye sente konko mutaka wa mirama nyoti ndi politician tintera na karuru konka nanyenda kuhabure kintu kimwe bareke kuhereze 15 okararo zinywire ningo kararo zirire okahereza omuntu akaruru okuza kunago mukina nyencha kare ngemerera nabuza mukade nyo muntu ine
ekiniga kyaho nako ngabuuza mukadde mama wanje nimba nindeeba norara noronda obururu in fact mami bwa buryo kuteera obururu taka abantu omunju omu na za pressure zeye nomushanga naronda obururu nkamubuuza mami abokuba norondera obururu bari nkahi Gloria katambura aba Nigeria bareba Gloria aba America bareba Gloria imwe numuteekateeka miliyoni 25 zimurese tubentuza kuzihankana mazima tenteji mureke kuguma kwija ahamfu kubareba kubahereza tente mwamutashemerere no kubahereza tenteji mushwarize mugambire MP zinguratire atshwarize nimbasa ninyenda kusima MP Benja tindi kumumanya no kumumanya konka abana kubajiro mu inbox yeye he responded yatujangu ninza kubayamba konko mwana tali mu constituency yanje yes MP Benja nobwo kumuteraho message atakumanya na kugaruka yare batabicenga kuhereze namba yo ragambe nawe then bakamugambe ahine WhatsApp group y'abana abari Saudi omurimo guyakozire akabaza mubashoroze sente bakuzindika Dubai MP Benja mukama ko mugisha asigara mwebare buri kimwe abataka bamirama ekibiraru Gloria kibahereze cyo kwega mugume mukundane kandi mugume mukore mikago nani mbashaba rukunde kumeho nangwe nitongo kututura Kampala okwe ebyo kujangu mama na yangana na nanka ito Kampala tibiri kutukuba turu Kampala obaba mitagamba na nanka nyono mwana wananka ntubantu kwatanisa nyumwazo ndebire Deusi yija ine droneres rahana bana nabuzi banyi Deusi wamwe kano wito mucyaro ati nikora na wasiye mwayi nyona nimbasha bekintu kimwe rukunde gumeho abaru kugamba ebigambo byinja mugenzi omugenzi akitwa kansa yo mu byenda ripoti ezirukire Dubai tumutwira system cyare twakora postmortem it's the same thing byona nibishana so nani mbashaba wabotine cyo gamba ari nyina wa Gloria bireke shemererwa umutima gwawe ningariro umutima gwawe konka mu mureke orurya hambwa ndwe rurya muhiji nanyenda kusima cyara kinkurugaho kabaga bona tubabasize kwijabwe ntambura konka omukikuro mwabajwekire nangwa tina mukikuro kigiye konke bya Kampala ntumweta jaja nanisha bajaja hori oyimuke bakurebe mbagambira no murumo gwokozire jaja jaja neyanzege jaja inorutoche tubuzire ndero mu rufurwito rwo twine Kampala amizi nagagira kati gagenda ine tanka za mizi turabuzire mizi amatege nago kuguza konkabe na kusindikira amatomuka nebitocho tire jaja neyanziza ngaruka nsima Mr. Mugisha no mucyara wawe aba bantu ninkora nabo konka tubanterire na simu kumpabuza naza kure nareba stam hari nico ndukujirira mukundane ebye muri kwekora ni mwesisiro bwire ensine bateganisiza bushi mugume no businji tuwebaziza okujja okuŋŋaanira kawamo mu kukuŋŋaana olunaku lwa Gloria Otsembayo simanyi nasembayo olaba Gloria nga nzija Uganda nantuma obubaka mulabire maama naye ekyo ennaku zasobodde kudayisanga Gloria mugamba maama bye yaŋŋambye naye nebaza buli omu abali e Dubai nze ndi mukyala Muganda ngenda fukamira okubeebaza kyeyo initiative ba Mr. Henry buli omu
akoze okusobola okuza omubiri gwa muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'ekirala ngumya abankuba kyeyo bonna abali eyo. Ebiseera ebisinga bwe tuviibwako munnaffe tunafuuwa munda yaffe n'ogamba oba nze addako, naye tugume buli omu waali. Era nebaza Jojo abadde ne Gloria ku kitanda, buli omu. Sisobola kwogera kubanga okuviibwako muganda waffe ono kyankubye entiisa nnyingi, naye nebaza buli omu akoze kyasobodde okuva Gloria we yalwala paka kati. Mukama abawe omukisa. Mwebale kandi noreho omuntu orwariza omuntu akamuhikaho akamugwa emikono, ogwo omuntu tokabura kuhika akamuherezaho speech yamuhero, kandi abyo obutuma bw'okusaasira omuri ekyo abatenteegi mwabihurira ije bururu tubacumite ukamutukorere ahabwokuba n'ekintu kikushwaza n'omuntu kugira ngu nanka afiire ngo tukanteho obuyambi, kandi indindi niwe oshemereire ekintu ekyo hati okiiyaho esimu. Mera Maseru, Mera Mahodi Kafunjo, Mera Matawuni Council, ebiro 9/2024 condolence message itweba ninye nankurira omukoro ogu ogananisha aba Bashiru ije hano. Muza kunsasira Bashiru tine kyokora utangambire nari tine kinkora ntakugambire ntwana amagezi nani nyangu twetisiza aba bantu nyoniwe gabwe shonga tukaragira twayemera polling station nyoniwe batura baturegire twagira ngo baterera karuru ka zinku igana zindi kandi abantu bakakatira mbone icyo nicyo nakozire niwe nitwe yabanza kukwataho nantara programu yo gamba umwe nitwe mutusasire nitwe twatuma ngo bitukora tuza kubishashurwa konko bibatashura mwabireba n'ibyo bataka mwe bari kutukwatiraho mbone Bashiru ebi twakozire twata kubimanya omushija ya terrace ngo moyaja ebyo mwaba mwebale omushinja twato imwe n'umusheka oda imwe n'umusheka kokitwa babiri bakugwahigurira aho na rerozi nkuratire ebintu biraturaganise byo nataro na kimwe kiyakozire koko ubundi hakiri imyaka 2 katuge tumutegereze imyaka 2 koko byero biraragari kandi tugereze no kwibuza takugarukamo umuringo gw'umutano nayakira Jennifer kandi mutume niyobubira abantu ubwo nawe na Bewita ibyo byono yongere kubishabira bikumire kandi byorobi zobere tiryanguhi konka katukirere ukwebembera tibintu byo muzano awasho mubyahandikirwe mwe naha twinaha bakamabingi biki ndakorereza kwanjura rero bwa nyuma turebe kindi kikurataho aha twineho kantandi cyari bakiya pasoni rusi wanu z'abaryaha rubasa kwemerera bamanyenga bakama baryaha kandi kabiri tenteki giye batugambira bemerere abare kare mushitame denero situzi nabakwa baryaha we bari kubaho timuzagamba amazina bamwe nimbo bamanya kandi abahari ni mu manyangu batujwekera konka ubwo n'umwamika ryisha Kasimu nayibembera Wodeji yamirama deno lyani Ame Edison nayibembera ya Kafunjo
kandi aha twinaha abandi abo gukora nabo mu kanso umusigazi ngira mwamurebere n'abandi mbasa kwemerera urabona baruho tendasegame bitinisa byabona mubamanya kandi aha naho twineho abebembeza bakurugomba biceka ibiteri nkafasiki ya pasoni LCC wa Ruhama basa kwemerera LCC wa NRM mwamitofa by'abagambi kurwa Ruhama East twakwakira kandi kwakuba harimo n'abandi ba NRM nabo abaryaha mwena mbasa kwimuka mu kategorizi zanyu nabo tubakire ahandi ngo webare madamu na nabandi webare Friday na nabandi abo kuba NRM ni gutwara ikatumukinteki ugwanje no kwanjura kandi ahaha twine abandi bantu abakwenda kwisha kwesimba hantebe ya NRM twineho begumisa payas babasa kwimuka bakurebe na hayane n'entebeki shitama then twineho niwe abadi nawe ni wowe niwe shitamire abo babiri ni bakana n'umwanya gumwe ugwakiya paso no NRM gwatawunikaze giyona abo ni kuba kwirukanga batyo hamwe kandi aha twine habije abajekire zinku nabo baryaha twineho mwami Aroni nguri yari hariya yibuka bakurebe ubwo najekira zinku kandi Honorable Mugumyadani Njeje nijekera Rukono West Sub County umukeji ndi mwana bare muza kunsasira mwe hino kuko batakwetegereza we twineho sabiti umuhindi na waryaha bwa nyuma we ayine ne bahasa rero kora hese kugamba ekibyo mbahasa hata unundi musike speaker witu bwa nyuma na nyikahendera kakanya ugiye kiwagambira abantu waheza muri kwimusya speaker nimuko gambira abantu mukama wawe yakutuma abamba gavumenti abaziki bagenzi banje mwena omubitinisa byanyu nkamoita simu abatari kumanya banyita Sabita Abdon Muhindi abamera mahiri mumanya utakumanya yandeba ninduga umuse ya Ruhama nijaha okubahumuriza kandi ukurwa mu ofisi ya member witu wa parliament yite ya Ruhama umwayirondire kandi omukundwa kamoita simu echamana hakuzika no kufana ebindi no kuhumuriza abantu nicyo kuturire mukurejo twabitamwe nkito tuja mwanyaga kubahumuriza hari bugambe binahurira bingi byo tunabigende ho munonga ko nk'ikindi kwenda kushoboraho n'ekibanja ibanja ntumugamanya turiyo ntushashura mpora ishazanira hango normanya emwe tukabaraga nsombwire bwo bururu konka turiyo ntushashura twaza kwato mu myaka ye yasigarayo nziza kuba twamazire member witu wa parliament tiyabaho ninye namujwekera yabariyo mirimo so yanyohereza aha muje mbahumurize kwari nimwe yasasa nimwe yasasane keji n'abantu ba miramawodi mwena umukusisiye mwenu yampaka bahasa nkakwatireho keji karimushiringe mitwaro 10 ebayambe a expenses
ese nahurira kibase ekintu okugenda nje bite bindi nija kurabara bamwe kwa Musanju muija kuba mutubongereraho Reveranda nanabahereza ba mukama haza kuri bwa butari bumanzi bwanje bungira nanisha kubanza shaba Reveranda ngo ampeshara konka obumanzi bwo witune mu bumanya ninza kwihangana mbigenderemo konko bunanda hari nashaba mukama mpamani nonde etakigambo misho gabantu konka mpumuriza abantu aba nebanyeta twikirize Nicolas Mugenyi ndi kansara uri kujekera Kitwe Town Council kandi ndi speaker abwa district ya Ntungamo. Rero mbone rizoba nangwa nyoshe ni nchikora ebe byo kurutuka kuriya okija mukoro okuzika okikaho okatayiminga je hakubara yo speech nkemwe bakahikana bakomzindaro kagamba no fire to kumanya neki kufomu cyanga to kukimanya omwene ogambe byawe orondogotoka otakumane kiryo mwanya kama yanyamba nija nakera nahikahe byaba byona nabireba nabihurira mwene njagamba ndikumanye kingamba haza oyire ko speaker wa Ntungamo district tingumanya bwaci mwanto kunashime kwandi hari yabwo kuboko witunde mukuru w'abakristayo kokani marisa beka yanje imwe mwamaje muno mukanisa kashi ato wanje turi abantu mukaga kandi twena turi abakristayo kandi nyende kubakurira ato bwene bani banyetaje yes when nashime kubani yo konka mwe bantu barahangamo nanyenda kushasha n'aba family konke chiri kumwagamba ni mwe bari munonga kari mwene mwagamba je ubu yamuyagira ata nabusika yoshega munonga mwe bari munonga wakamumanye ngo rumonda ino orubimbirwe twabishego inana nyumuka inde bindemere niwe ne ibikuremere so nonye cyane taha no kwakira rero ncheza kwakira kakiro gocho kwitira mureba wena akwa wanyirire rero akabaganda ikindi nyera kwakira ababuruzi abatwinaha nimana nabagana ngwezo na Sunday abantu bakererwa konka bija mwena ababuruzi mwemerere ababuruzi beitu abana ababuruzi bakafunjo ogo haruguru narga mpama ogo narga kigando ogo narga cyarwe bunde mwebare munanga kubaha kama bahezo mugisha twine coordinator we kaniseji mukikuru wanje na wari yaho mureba twekera kabayi makaze bana kabaci butamo niyo twakwakira twine kansara abwe kaniseji ni bari kwakira abantangu utaho na nimureba nkahariya kamwami eno kamucunguzi yabari kubaho twina chairman wabugombe kawitu bosi no mureba ni wana twaro misho niwe yabari kubaha twine mazazi abwe kanisa yitweji niwe twakwakira nyabo yabari kubaha twine chairman wa Christian na wari hano wase na tebe kanisa kidareki twine abacebezi na bakuru bebyanga ni mumbira abantu bamayengo mwabaha kama bahezo mugisha nyenda kwakira umutezi wenanga narga mpama munywani wanje abantu bakureba stand up ogunda narga mpama kandi atere nanga nungi munonga umwahoro nancho tube tugina henanga nabo ico tutukumi munonga twemanyiza kuzomukintu nyenda kwakira ba pastors abaryaha mwemero umwahoro abarengu nito twabaha twakwatanisa hamwe aza tube tujya mutushita mujyana kimwe kungana kugira ngo cyakijwire ko kamwemerere mwemerere mwe bari kwija bashiri ni wemerera kandi yaje ba pastor kwemerera iyo yebare twakwakira abana baryaha mwena twabakira na bantine bingi ibyakwasa kurengaho kureka mwena twabakira abwizoberi
kama bahereze umugisha kandi nanye ryo muruzi we kaniseji nabanyeta Rusinga Wilson ahabwe kaniseji ya St. Stephen's Minama Church of Uganda tubakira kandi tubakunda ntabwo ni katwakira ko cyubito kwa Kafunjo yawa bamurebe kamana njia nakira tiyowe ni ameniwe oreje turaganisa ngo turutsiga twenka nubwensi yakwehindura bagenzi bitu bakaturugaho mukami yoriya gumura hamwe nitwe wewe bari kuturaganisa rahanga witu ngo turutsiga twenka namwenu rahanga witu ni manyongu na nahoruho kandi rahanga witu ekindu kumanyaje ni manyangu na sarogo nawe no uyarwaho umwana weye Glory gonga tumusigawe rahanga witu bari ahabu kubeje nendagane yawe wakozere kandi no turaganisa ngo yotora umwana w'umuntu ngo bihe rahangani manyango jondagano noja kugikiriza namwe nuko kora hamwe nitwe umgeri zoba wikirize ayi mukama gumize mogambe hamwe nitwe emtuma yitu enanuke umbyo gumwanya kandi Glory ati mushendekereze mutwara yo amutebekanisize nitwe bitorwa twargira mu magaragense gitumushange yo simo burungi bone mbabazi gamba nitwe koko rusima iwe Yesu Kristo mukama witu amen abinaho kushitama katushitame kama witu Yesu asimwe haleluya mukama simwe ahari aba batarikumanya nyundi didasi nwamanya kandi umwirobu Yesu rahanga tumereka funjo kugira ngo unkorere yo mu rumogwe kama witesa simwe ngambere no mugenzi wote niwe hine Yesu hakutumere buriyo umwe ayina yirohanga mutumiro muri yo bubwire nambwe nimwe abebembi abaryo mu government rohanga batumere hariyo accountability mugetegurire abaryo mu maka abakazi na nabashije abaryo mu maka rohanga kutiriye just ngogire cyo wakorayo imwe bana abina bazire banyu ahimuruhona rohanga kutiraho mukayo wanyu ngogire cyo wakora ishaheri yakariya kubuza muri zo mugenzi wo utazanuje kubuza kandi kiryahariwe eshaka kwerika eco rubuzubwa uryagarukamu ebyo rugarukamu nibyo buri kwise kitebe ningaruka kora ki
bakachikimisa namwe nishasha nabo ubuturi yahati arwa bashitami batashitami umtakara abantu baturukana bagenda ishaze agenda kandi abashija bashoromera imyani yabo nibamanya ngo bakaza basikumugana bakitwara imama mukureba nibimugera bagenda bashire abo kwa bakaza basukumuka nibenda kwatanzana n'abantu umwana bakakugira bakashanga bakutwiye mutu mukura bakaza bashitami batashitamike berarikirira bwo kubutuyumba tutsharuire kandi abashije nibenda kunywa inezi bakwenda kwereza ba maraya no bwashitama hatashitami ahabwo kuba namanya ngo muko mushije bihimba yaza kubigira hata muriza mgenzi utowe bibiri bita bakatsimara mnonga ahabwo kubebyo byona no bijya kugenda rahanga yaturaganisa ngo ari hamwe no ha gambira mgenzi utumura kasito kino mwisyo rahangara hamwe niwe. Haleluya. Umwana bakazi mwe mwayenda mukwibe nobwa n'umukazi ariyo naza yizuba kwisegirikana atoje umugana kwisegirikana nore wanoza yizuba ikigirikana no kwisoto kuko umugana kwisegirikana rumuka atariyo naza kai iyo uza ashobwa inema miza ariyo nashuma mugano kuriya inumwe mwani ariya kinde cyumutegererizo kwive kubara ike no kufundikira ko rero bakagenda kanya nangambira iyo mushija no bwo kuzora misho umwana bakutwara uko wito mushija wo kuyarize kushoroma akashoroma neracheza kushoroma ya ahigwa arikecho kagera katedera kasimbamo ati ahenda ari kuteka teka ngo abana tibine bwenge tuba kumanguna kate nabono bahenda nenda kubagambira ngo mwana no baza kwiba bashijamwe bakazuma mwana no baza kwiba konka Yesu tubaka bamwiba. Haleluya. Yesu tubakakora ki tubakamwiba nkahe mwakimwakira Yesu Kristo ngo mujunu w'amagaraganyu rero mumusugiro mwana gukuma mumusigire bihimba bukuma ucihirwa wako na kuwashangaho ushemererwa nako ahabwo kubarho n'abatakine yambere umugenzo utakasinje nokera wayenda kwirukanga nenseje nojugwaho kama witesa simu wayenda kwirukanga nenseje nojukoraki nojugwaho ekikuru tebeka nzakora shango mukazi yatwara umwani kastariyo naza gukora mwisho cyo joro tuwe bari kastanobona rano mbonera. Haleluya. Wewe shango mshija yatware bihimba ujiro tumshija wanje wobare kastakora ari yakanyama wija no mucera nanye nishemerero akasinje noke hano noza kugenda bihimba ndo bakutoha amaraka kandi bihimbo byehinjira kama witesa simu enda kumuriza sare danga kakutebeka nsa yakweriza umwana kandi ukabota rukumanyo bwire bwa rumaro munsi mbwe no bwire bwe kubishire yagira yagenda nanye kaferwa umwana nikuze kwija kafungo mbesha nabasa kufumwa no umwawere wanje kafumwa no umushiki yafatwa muzika kuko ikindi kusimira rahanga mnonga mukamuzika ntamukomerera ugisha cyo kusimira rahanga akwanye n'amasuko nkundo banarigiro mu magara genseje nanye ndyamushanga hiyagire ninde kubabuza abantu barahangamo umurimo abari mu bigombe bya kwezi kamwereze mkono urukumangwa ari mu kigombe cya kwezi abari mu kigombe cya kwezi kamongerera umuti ya mwebare kweteka teka mukama baherezo mugisha kandi wari umuntu atari mu kigombe cya kwezi ko mwegendesereze aho kubesha yona nafirwa umuntu nebintu na nizi men hati niko kugira ngo urufite amanyiro konka wazo mu kigombe cya kwezi ka umanye ngo cyakutamuncisha kwikera ato kagure kitanda rero oteka mutorije kubyama wamo kuzire kitanda shane tekwa kikoka girota mwene niko kugira ngo urufite amanyirwa wowe twagiro mu kwezika gambira mugenzi wawe uteshayo na turyabo kugenda. Haleluya. Jeza ho yehereza kasinjo kiryo mu nseji oboyi nabana obotabine oboyi no mushisha obotamwine akasinje nokora ki nokeha
haleluya niyo kunahirize kuchimanye ico dida nasharaho tumukora kanyero kinyene akasinje kakeha naiko mkamka shangu mkaza tatebekine no maro bwa kumarekeza ndiro natatebekine ni muramutse kinyesu zanza asumu kayirwa nabona tachi ngeraho nsindikira message abantu kabatano bamperezo to kusheka isheka honzo mu kitanda nchakare nchimuka nshanga yatebekine tsime mabazi busiba nurwana ngo mukazi yanyiga haleluya kama wite sasiyo beni nyana kubagambira abantu barahangamwe buri kimwe cyone kitino mu nsege kino bunakubwaco obunakubwa glory ya bwahika yagenda kandi ntumanyaje ngo ahiyazaranga kamutebekaniza nakuyaba ryo mu Uganda nabwe yanagera hata yaba nagenda nico ndukusimira aba contributingireho umukureto mutundi kandi kagarika nkasima na saro webare ukurwana makazi ukagera to mutundu go mwana wanje nintekwa ngirenta ngirete mukama kwerezo mugisha kandi rizoba nibwo twamanya ko ryo mukazi buzuma nenda kubagambira haruho bija kuzika kureba saro kuyazika umwana haruho bategerize ngo turahezo rufu rero sara bamutware bamuto muchome aha bwese tezarire ezo kureto mugerage gambira umugenzi wote nabamukoma Yesu tubaruka umukoma kandi nyenda kumurizo humure jo kavuga n'umushija akazara abani 13 abishikibana na nebisigazi bingahe mwenda ubwo tuyoba kweto umushija w'amani abishikibana na nebisigazi mwenda nkamubuga no go mushija ariyo natoroko mukaye ahunjiro mukazi na nabana beye tindu kumanyo bakwarufa umuryabo bana nabakazi be urugamba speech no ngambira mugenzi wo twena ntushana noyi nabana nota bine twena ntukora ki twena ntushana abo kuba ruhosho birwe namwe nkunabwamba ino wayenda kurabwa abana bomuka bakuza kurgasha ngo mukazi nabana bacikiro rukiko yenda kushome kitabo nyunkata kama wite sasi mbirishime kuba yanyekiro konka agire byankwata konka babireho kandi bakangambira sara nanirizo nashimire kuchera konka njani ndumwe bene konka hanga yankwasa nije konka munsasiro kutatandika nibo nenda kusima glory gambira umugenzi utosime glory ya maremi akenga ahiya bari yayize imyaka enga imyaka ibiri gambira mugenzi wo tusime glory mugambireki nenji noguzo mukaya unogaka noguza narufu gambira mugenzi wo tusime glory nambwe n'umutero mu ngaro mpango munonga abana bariyonu barwana nabishe ngo babahereze bubanja abana nabatabanye na hamisyo abana nabatabazire baba hamisyo ngo babahereze bubanja we naza kupakasa ngo agurire nyine kibanja to kutera mu ngaro ngwe buriza mugenzi wo cyabazire bo bakoriye ki mubuze ki buzo ubwo mutindire tumuzo cyabazire bo bakoriye ki haleluya abine kibakorira abazire babo mungireho muti kandi abatine kibakorire guroro wafa yabashita ahubwo kuba abire narwana ngweka yabe kagiro businge ekatebe kanakore no manyangutine cyuwarakorira muzire wawe orugahe rizobo gendo cikori namwe nguroro gende no musinge nanyoka kushabire cyumuro kirungi bogendeje bamarika bakwakire ahabo kuba ntukimanya ngo birogendere kupakasa ngo bundi nyokwa kagiro businge kandi naje kubugera nabo haleluya naza kugira ubusinge glory yagendeje abana bashohira hero okugira ngo bagende baze gukora sente zo kwija kwita bazire baba ko bakabateganisa abandi nubasiba nubagenda nubatora kuriya nubarwana n'abaziri konka glory abire nakora ukugira ngo ekayabe kagiro bugera ki ubusinge kandi nyenda kukamiza sara ngo tutakagira hababona bo kureba hizona ne sentence nesente nangwa nanye ndiye sente noko nesente ntuza kusiga twagura amabati gukundeka baga muri baga kuze konka tuza kurunda nesente turunda nesente abo kubeza bamuhire atutwazirya
izindi ziresiro mutumba ati imana mujyango kuzikana kucyuza mutumba kabuto mukira no kumuruzoro. Haleluya. Namene muntebe kansizo butemere rero mwijaha nankiro noburi batebeza yachatere noburi batu mukazi nkiro ndamana shokwiriza ranga nchino kama witse sisi nira kusoma mushorongo kumwe rero tukagenda shomera Yeremia eshira ya 82 mushorongo gw11 Bashiru weza noburi bati ari nkai Bashiru jamsha wa Bashiru waenda nechibanza na kusharira biga by'ibiti by'abanyakajara byo kutuma pamo tubanzo mu kikopo kuno yabanje abiri. Haleluya. Meno umurera ngana za kurisa kunyise kana kutemekana n'ibyo rukwenda naza kubukwereza. Shoma Yeremia ananini umushororongo gw11 rero mpendere umushororongo gw11 hajarati na hajarati mureke kutina mugabe wa Babyloni yambera umugenzi wo doreke kutina ninchi kamutara mukarasi tena bajangwa kasinje nokeha gambira mugenzi wo doreke kutina oreke kutina hato kota mugambireje gambira mugenzi wawe kuri hiyo doreke kutina oreke kutina uwishemwe speakati yabagambira ngo bakurarana bakucecera abaceceze nibija muri yango babitwara ngurizo mugenzi wo utatotinereje rero waza kucecero kahirwa kacecera nko wanje kahirwa hari akafunjo mukati nyene yonju ngo kakafunjo nahirwa tagira ngo tinyene njo mukanzara abantu mujyango kagoro mutoyi nkani stiba unkakanta kutura bene kahirwa kafunjo bayombe ko rujuru hango ati ekitanda ni kitarwa hagati y'echange aho kuba nyine mutuntu tuki bene kitarwa hagati y'echange mbono umwanya ko kweyagariraho zai kashai ni 5 ni mango witu ari abacecezi bashwento na bashwenkuru na bashwenkazi ari abukurara nubagera mu Rwanda rukaterwa motoka rukahendeka ijo yona neriye nikisha hati kiza kubyamanye turonje tumukama gene bako sikera rumanya ekitete cyanje kibibire no cyumanya pari yo mukazi yibatwire no cyumanya uyikirizo ndindiro muri yo gumwanya ebirije bizire kunkwata byona ebarasindi ko bitaheru ebarasindi ke bitakampukaho utegeka mukama na kushabo mperezo turo ebiroto birungi rero nchaka ikunda zikwimkana shanga ndihurire njya kusima hati Yesu atande kadinda ayohereza abamarika be barinda baci babarinzire abo witu bagenda bazaha ruturo bimusye muzumuntu basindika ekiza kusindika shango munda harumu Yesu bemusye muzumu basindika abashwe kaze yumuka aba ante yumuka no mwemuzumu yabitere ndijo enyinge nayo kunywa marwana no kushwera bakazi bingi na no kurara ejo niyo muzumu yitwa bitere bagisindika ngo bunde kankwata nanye baza kurura bahura mu ntwekere ko mukazi kafunjo bagisindika ngo bunde bakaza kurura bahura mu ntorokere ko mukanisa hati nkibandiyo eriye kwija ikamuryango sango munda Yesu ategumetegereza muryango etikayi muko mukasheshe kibaza ikashamwe ndo baba bagambira ija agizambura acheza kujizambura mukasheshe abo witu bakindeba haza no buturukurikiye nakonka no shot rwina magara tumure ko akabiri karungi nabwo kushaba. Haleluya amen mubiteza zi amen mari agera tumutakatina umuroji wa ife yanyo tamutira reka kubiyo ugora kukanga ngo mwana umutira ishomero naza kutwara yejo nemigisha kwarahirwe bamutweka iyo tokarebera abashurwa bakabara ruzaro. Haleluya kirubwire niwe yo consolinge kubara akwere ngo kazarebye ikibyo kutwara ugira utabanje kanyenda ngo batwari turi abariki bakwera bakagira ngo kashwe rwo rushija rwo rusinzi rwo rufa mutuma ugira utazambwe no mushija wanje kwako basinzira ine waka abo kuba ugakuba nakwera wanananda ngo katandukorra dera sheka mwana bana kabamsigireho kabaza heru kabaza kukora kabaza kugwayo kandi atogobwa ubwafire manya haturyo umwana ncara atandike gam nibagwayo nibabihamwe amara nibabihamwe byo munda ngo mudiroto wanje nka ni mushabira buri zoba ngo aza heru akora lete senti. Haleluya aho kuba abantu benseji uwo bemerire kutucwe mutuma nugwa murumo gwabo nugwa mahango nana kugambire birakushashe byebi omukazi wawe yagura umufarasa akagureta bakambuga nagwekorire yagwiho mu kigombe no kurra kandi mwene umukazi wawe yagura umufarasi hati naza kutegeka kurore
yantegeka sho wanjye akaza imfura si cyo kintu cye yantegeka ati ngo byamaho kandi nabwo na yantegeka ntabwo byamaho uri kuzamutono tinya nuko bantegeke. Haleluya. Imwe mu wakasinge mukehe ebyensu mbiryo numuza kugitura muno businge konka kora ndi kuterwa umutono kandi mtukuvuga no gwirira zirimeke sa yagira tumureke kutina ogwa mugabe wa Babyloni aba bari kubakanga kanga nubagira ngo nubaza kubaroga nabo bonka barogirwe aba bari kubakanga kanga ngo nubaza kucyena abana banyu nubabakanga kanga muno ijo nkaterro Aroni akandere umuntu ngetano Aroni ngende kukamana kanukanga kanga te namako kuba noziyayo niziziri nyingi bacheza kuzukwa tubatuki tukanukanga kanga tunogera ngo musako yanyu mwenye nero mahonka tena naba sumuntu bambanja tinoza kunkanga kangoti utiye tware yagera taza nangwa ati nyine shonga tabo kuba nangendo bambanja imwe bakubanja nderuza kunyuka. Haleluya. Gambara umgenzo otokwirikiraho nabamwirikireho kiro nabo bamwirikireho bareke kubiyangura neza kwita kwerye yo kuron kunayita abantu ko yiwe korwi ninga bwenyowe katandika kurya roni nyine myaka 10 nazo umuryango yuko kundeba misho ndeba horoni bareke kubakanga kanga nguzarone nza kubita numuza kushashura numuziheza nebanja numbitunga abana banyamuru kushomesano bashoma nemuru umuntu bagitunga ahabo kubarahangara hamwe nimwe. Haleluya. Amen. Kama wita Yesu asimu bareke kubakanga yagira tumutaka abatina gumiza mu guheze nyontaye bareke kutina mugabe wa Babyloni bareke kubitina nebyo birije kutera nangwa na nebiroto bibebe bikurara ndugurumbo tabitina nebyo kugenda twe mucyara shwazi bareke kubitina mugabe wa Babyloni mutamutina ogor ko yatwaraja rorero kashoto no wamani akavuga na byo mowe nakamurubata aketwaraja ngo abo kugira ngo aguzire kitenge cy'imtware ibiri arwabo kujwara ebitete ya bya billions of money rero nogora motoka y'imtoro 30 noza kwepaka paka kandi obwiriye kwenda kwita rero noza kujya ngo ngusire motoka niza kumutomera teka abanza kutomera iwo jurumu. Haleluya. Amen. Yagira tumureke kubatina ogorebere yatwara umukazi wawe rero akeza kumutwara matare kintu cyunko mukazi we kumukwiba hate baba kwibiri nko mukazi nkanye nkahati nimba ni shara baba mwibi mshika kutwara mukazi wawe yamawe nubwo twarankende beraka akaza hagati ya baraka kugambura akagira ngo kutayine waka umukazi nkamutwara okutayine waka mwene byarukora tibyine mugashomureki abo ko umukazi ukagaga umutungira okusi na wagizirata akusi atakukanga kanga na wogo mukazo watu iraka kwibaho nawe baza kumwiba. Haleluya. Rero natwara umushinja wawe naza kweregarega ngo cyakubuzire mu bakacimbonamo yose noja niyo rukita abantu tarabanda bo kwisekira kandi twushemezanya nabo bashinja bo kushira kora abana bamu yarabahera izo njakare nazari bwashesha nazari imwe mwe pake kuchabo kutora bashinja babandi niwe nimenda kusiga. Haleluya. Kama witse simu. Amen. Yaje tumureke kubitina no mutwara kwe huriza abantu tamutina omwe yagambira mugenzi we yamugera ati mwe nunkiza kiwe hatkani ukiza abana bashomeri abana banje kabashomeri ezo kureba zona za diguri nyenda kugambire obo ine diguri obo tajine twena turyaza ngahi kandi namba yabane yoyine mucende gambira mugenzi we te namba yabane yoyine nibyo bigiraki iyo bituro waheza kumanyecho nogendo shemerirwe nubwo rutungi okuzara kwira echo kuzara kutamba kikarga. Haleluya. Obatungo batatunga eshane ndakwika mweno yepake kuki echango yete Yesu yagira tawo mutabatina tkoreki owo muri kutina mutamutina iko mukama ari kugira gambira mugenzi wote kutina sobereki nuko mukama ari kugira mutakagarika kutina namabanja mugarye mugashashire
mugende mutebekane umukazi kwara yitere umushabire umushija yayitere yagenda umushabire rahanga naza garuka ibintu byacyankaranya nacaro bakokareba bakureba kubi ubarjeho ahabo kubesha ayo kureba bageneje kwika eka bakutambike kakapira abo kugira ngo izuba toyinemu ngo mwana wawe guriza kabanja yaza heru esente naza kuzireta niyo nutebekana no garuka mbandi. Haleluya. Amen. Yagira tumutamtina ngwenji ahabo kubande hamwene imwe ahabo kuba ndi hamwe nimwe kubasho nagambira umugenzi wo kubiho mikono ye gambira umugenzi wo turahangara hamwe niwe kujona ruhangara hamwe niwe kujona kandi yaturaganisa je munaenda no kwija kutwiho muri ejo mukono yaba bari kutiganisa. Amen. Aba bahife yawe nanda kwiho mikono yawe ebyana byawe bari kwete byana kiriya cyane ankeje cyawe cyo kusiba urufuzo nduragarana acu Ece cyuma kureba abandi bagira ngo bazira abana ngo yo kazare byana abandi bagira mwoza no kubirya rero bakutuntuza yuwarabe byana byawe cubogire koro muzingwe byana byawe byatimba muhogo ya nango cubogire koro muzingwe byana byawe byibe bitoke byabana ngo bareke babyete byana eshane wenda kujishakika ece cyane cyo cyabobore ece cyice cywakerirwe no kuba tuzabwo kure esente zo kusimo mukanisa kisiba ni cenyara kikija kikaogirizo barumwe ranga kachigura akacherezo mugisha kikabona umushija mnungi nkanye akachikuba mpeta acheza kuchigambo bugenyi ndera bacharo bakatandika bakagamba ngumwe muri yaza mukachi rero nkagumiza munkaza yo kwawe hakabahoza atentu bakakora bugenyi ababire ntibaceta cya bubu bakija kuryo bugenyi. Haleluya. Yaheza kushorwa umushija mu ngiganye dore ngo bushorwe kaje no gasibira. Haleluya. Kama utesa si umushija urwe hakasinge ngo kashobeza nkakureka wabo nshirwe to notagire kama uti namwe mukazi wanje akariya kama utesa si. Amen. Gambira umugenzi wo tutagira cyo watina ahabo ko barahangaye merire hamwe niwe nayenda kwiho mikono yabo abari kwiganisa kanyenda kubahumuriza mwe n'abari yaha baferirwa banyu n'abarwiza banyu ngo ibyo mutaka bitina okuyaho mbukwase Yesu niwe butandikiro kandi niwe bugeraki niwe bugarikiro kama kumeniyo nuko basimagambo cyo nitwe ayi mukama keshengereza mugorori umutwara yo mutebekansize kandi sarogu umherezo umugisha n'usinge ensekirebe imaningo cyuwaraganise cyashikera n'abana bari yo kwahera mukama abari gukora kasheshe no mwabazyo bari gukorera makagabo rahanga witu ogire buwa bakorera ubahereye usinge no kushemererwa kandi sente zibaryohereza mukama zabanzi ko makagabo zikabezo mugasho rahanga witu nabakorera magariko myanya yabo makagabo bije bino kushemererwa tushemererwe nabo bategeke kandi gloria umwakira y'umutebekanisize nito tumushanga no kushemererwa himsuwe iwe Yesu Kristo mukama wetu nanye na mutakagira tugire iki twakora abo ko izitungine twazirya twe etwaziri aha namure bwo ni mu byetano byingi nomanya ubwiro bwe sente ziriko bazirugo nyingi abantu bana bagabe byaro kugira ngo ateketano cyo nshikukumira hansi ana nebyebiri sumko webari kuzireta mukama kwereza umugisha webari kuzireta etesho ngo niza kushita mukonka mubanze mwishe agira bije mukama wahereza umugisha webari ezezi nezo kongera amabata kuba guzire na nebindi kugira ngo twagira ki nimba sima munonga ba contributing sente nyumazyo na nijo na nobundi konkezo zeresero mutundi nezindi ntwenda kuzira mukama kwereza umugisha webari yaze cojo iki bitu mwene ntunga mweji yo turiyasindika yo haturiko bwana kana mugamba je mukama bahereza umugisha mukama wa umugisha webari mukama kwereza umugisha webari mama webari kama bahereza umugisha nikora rutahinduka kama umugisha ni webari kama kwereza umugisha abantu mwije tuteho webari na necho shongo stop kitayo gonga mubanze murete nanka mukama komugisha webari mukama komugisha webari mukazi webari kama bari ne bambi mwebare muzireteje abo kuba mukama bahereza umugisha esente nezo kusigaho nyonka zimanye sente ne papura kwa Tom mukama komugisha esente nyombereze kuchimanya ne papura kama kwereza umugisha gambira umugenzi wote sente ne papura kama kwereza umugisha
entemere ne bwo kace kijora mukama komugisha kandi ko yizure nturekera mukama kwereza umugisha turaje kugenda twakuzika mu humure mukama komugisha webare mukazi mwebare mnonga buri yo mumwe neza transport achoho aba leta njya kubagambira abashariro kama bahereze umugisha mukama komugisha uburyo mwana wa leta umuntu yaba nagaruka yamushariro mukama bahereze umugisha mazima mwebare mnonga kama bo umugisha barize mnenshaji n'abana banyayi baramira mu batungereza feva n'abashije abantu batungemira mu murunje n'abakazi banyu bashemererwe nimwe izina ryarangariye ibisubizo mukama bahereze umugisha mingi mwebare afande kama kurinde mwebare nikitemere cyura kace kizura muzere mukama bahereze umugisha mukama baho umugisha mwena mukama we bayenda nezeri mukama bahereze umugisha mukatangara nashange sente zanje nchebebe zizirire mugenzi wawe ukamanya ngo sente nusha nchebebe nazo kurya sente mukama bahereze umugisha nyonka manya ngo nepapa kama kwereze umugisha nyonka ni manya ngo kunkubanzi n'abantu bakantina nchebebe nzikuntina mukama ko umugisha nebwo yakacente merekijura webare mushija webare mnonga mwebare ntemere nebwo yakacekijura mwebare kandi tusako bahezo samwa mwahereze kunanka twaheza kushaba mwayenda mwebare mwayenda ntujya kubaherezo sana mugenda rero ntumuzika bacita ine shonga ntumukiza ntumusya ubire kubura abapate mukama baherezo mujekata n'umwana matsigire sene mukama baherezo mushi tunabacerereza kongeche nacho chetengwa n'umwana tungo mugisha mwena mutunge mugisha mingi aza mwana na ndetereza nyenda kashabira abantu bonga mukama kwereza mugisha yamawe mwebare mukade mwebare mukareba bishukura bakona bakamwana mukashemererwa nabo enseka kimanye mukahereza rahanga ayibambe mukama bahereza umugisha bakazimwe n'abashijamo mukama baho umugisha mwena nebwo kace kijureza uzitakizi mukama kwereza umugisha kama baho umugisha kama bahereza umugisha mwena twashemererwa mukama baho umugisha ni wabusigi kama kwereza umugisha mwebare mukazi mukama bahereza umugisha mukama baho umugisha n'abazitira hasumu mwebare mukama bahereza umugisha n'abaretezi mukama bahereza umugisha hari abandi abarenu bareta twaza kukinga kama ko mje tekijire genteme mukama bahereza umugisha mukama baho umugisha nza kwizura muhumure nza kwijura mukama bahereza umugisha musevera twire za miliyoni mukama baho umugisha kama bahereza umugisha mwebare mnonga mwebare tutandikira nabura ikacezi kijura kama baho umugisha wewe kama bahereza umugisha yahaye zanje n'injanzo wata ezipenzete kama kumgisha kama bahereza umugisha mwebare kama baho umugisha ajero ndijo wijagera bija twendere umurzo wose nsini yogumera mwebare kwija kama abana nkaba TV nkaba screen tine zimwa musigize kama bahereza umugisha ni mama zireta tusta skaya kanya ndakubagambira sente wayemanyizo kurujwanzya na neza abandi nizikiro mushazara zikura mukama bahereza umugisha nambaye nimwe buri yo muwe nezi yataho mukama mbarize munenshaji amwombe cherenju amgurire kibanja ahangusiye bibanja byanyu emyatano yanya gihangusi kama bahereza umugisha garike muneshara zanyu webare egishaho yo no kuno munungu shange yivire sene kama witesa si Sistema cheshongoro harabanda barikwenda kureta iweza zirete mzee ukono yeso mushu kama bahereza umugisha naftera keyboard konko bahereza sente kweshe musa mwebare barenu bareta mwebare twazika gloria kama bahereza umugisha zirete nawe kachete kisha na tukagenda oh yeso mushu esente zokereza kahedesha zikiramiri ngogo zikiramiri ngogo kashengera abantu bakazirya bakazinywa sawa kama
bagatwengera mukama bahereza umugisha mukama barinde kandi abaze umugisha mukama bahereza umugisha mukama babahisha kandi abaze iyo mpamutungure aze mu rusabe rwanyu n'abana banyu besha azajya zimubwire mushaba yanga zigarukemo kandi mushobora hanga mu izo yerusara rujyamo muri gihe cy'inzu ikibiriza cyaranga cyongere kuruka mukama bahereza umugisha mukama babaze umugisha mukama witeza simu. Haleluya. Amen. Mukama simwe. Asimwe. Gambira umugenzi wawe tinkaye nwachi. Kaye nwachi. Saroko. Saro. Hanga muhereze enju. Hanga muhereze. Abyamo mweye. Abyamo mweye. Asime mbabazi arahanga. Asime mbabazi. Terera hamwe mu ngaro mpango mwe. Kora rero yendeza Sara enju yo kuraramo niwe mukama akwereze enju n'ababazi bahereze akwereze nazo kupangisa niyo berondorode n'ingarane kama bahereze musha. Mwabari nonga ino abasigire nomwe ayi. Arayo abasigire. Mwahwayo. Kali kama bahereze umugisha kandi abahereza sentezi nimwe mukama abagabirire kandi ababarize munenshaje mwe misi mutuma yanyu je musara mukama usinje bwawe rahanga urengera kwitegereza ko muntu wena birinde umwana wawe gusara umwiso usinje no kushemererwa kandi ubwo businje bugaritse mushara zitu twena uzarya sentezi twadari igintembere neza twaza kuneza twarire neza abantu babire basindika ubusinje bwe bututungure butiso businje no kushemererwa kandi umucegora hanga tatito mwana n'umwe kwera za mwana wawe Gloria umutware jayo amutebeka nsize kandi ukuturinde nitukutura umushanga yetu umushanga yetu no kushemererwa ubwo muce kutaritugaho twena ukurga hati no kusibira byona amen. tuza kuzereza secretary ntwarazi bari twaza kwesha ngore cyesha ngoro rero tuze aha buturo tena temerire abari kwera bo musi abari kwera bo musi ona abahereze bashirije gabeze sende
kandi aturayijire naku amera kandi atemwa nk'ekirabyo aho nk'ekicucu kandi taguma mu mwanya gumwe tuba turi omu magaraga tuba turi omu kufa mwamutunzira haryoha mureka hari omukama asogwerirwe kuba ebi bitu nosinga konka ayi mukama arahango orikwera munonga ayi mukama obushoborozi bwona ayi mukama witu orikwera w'embabazi nyingi tatwayo omukufa okuruma obuguruzi obw'ebiro n'ebiro mukama witu nomanya embonana y'omutima yitu okiita amatu g'embabazi mukanga kura okushaba kwitu koreka otusasire kama orikwera munonga arahango obushoborozi bwona omujura orikwera kandi ow'embabazi omucu w'emanza ohikire kandi otahwaho otatwikiriza kurugaho ombona kubw'okufa ahabwa obuhuruzi bwa rufu katushabe ko kuranga ubushobozi bwona simira kumbabazi nyingi twara omwoyo gwa munywani w'itongo rukungo Gloria watusigaho icyo turi gutera umutumbi gwo mu itaka omwitaka iju omwiju omucucu omucucu inamasiko gahamire tariko banganisa ngo aryazokera omumagara gatawaho ahabwa Yesu Kristo mukama witu urindire imbere yitu emyerema kuba nkombere rwe ogwekitinisa namani agabasa kwegomorera byona nkahurira kanarwo mu ijuru kirarutsi andika okuyata ibintu mushobora pero mu mukama ego uko mwoyo kugira wabone kumura kimemera abana mu yabo ayi mukama witu tugerere imbabazi ayi Kristo tugerere imbabazi ayi mukama tugerere imbabazi tateyito mu ijuru izina ryawe ryeswe kama ngo wishe yokunda kuba munsi uko mu ijuru tabido kurusha sasa bishari kitu kusasa tutarakora turakoshumbi ruhanga ubushobozi bwona sima kwemyo y'abafero mu kama gutaturaniwe kandi amagaraga bari kwesiga kubahiza ko buremezi bwo mu birobwa bwani bo mu kushemerwa n'umukunanuka gwenda kusima munonga bo ko kunzire kweta mwene wito Gloria kurwo munakuzense je bibi kandi tweshengereza abwo burunjwe mbabazawe ukirize kukiriza juba umbara bw'abatori ne wabona ukora busobukama bwawe ngwitwe amwe n'abafire bona nibikiriza kimwe izina ryawe riri kwera turiko mu kitinze kitariho aho tunje kushemerwa kwikira kimwe ko miru no ko moyo abwa Yesu Kristo mukama witu ayo hanga wembabazishe wa mukama witu Yesu Kristo obo kuzokana amagara ntisima bo kuba umuntu we nuri kwikiza n'ubwo yakwari yabo huriro muri we kandi we nuri hurire kandi uri kwikiza tarifa biro byona kandi Yesu Kristo akatwegesa na ro umuntu mwe Paulo rukwera kutashemera kutongeza abari gujejero mu runka batine masiko when atatito tweshengereza no bucurezi utuzore turjomva ko kibitaho magara go kwikirira kutura twarjoro magara gatumuro muri we ko kutuye n'amasiko hari Gloria ngo niko yaba kandi akuzoka ko abantu bona kiro cya hamperu cyangwa tujya bari kwikirizwa mu misho bwawe twebwe mu cyogo ubwo mwana wo kunda munonga aha bari kumukunda kandi bari kumutina nagira ati mwije imwe mwe na butata yahiro mugisha mu ngoro bukamuga bateka tekigo kwihakwangwa kwensi
atatombabazi tweshengerezo twebyo ahabwa Yesu Kristo mukama witu kandi ubusinge bwarango burengero kwitegereza ko umuntu wena urinde mutuma yitwena tugume tumanyeranga tumukunda tumukora kandi tumwereza n'umwana wa Yesu Kristo mucagora hanga tatito umwana umwe kwera twari gurori yogo yo amutebeka bisize kandi ubwo mugisha ayi mukama uzaha abana bona basigireho amakagabo bakasigaho abazire babo abandi bakasigaho n'uruzaro rwabo bakazahera kuronde sente umucagwa wo gubarindireyo kandi gushyikirize entekateka yabe iborokerije ko baronagaruka bagaruke n'ubusinge umucagwa wa mukama ze aharsarugu umuhumurizo butwire bwona kandi ugume nawe ugarikisemo sharaze izashaba umucagwa ukore sarugo byembabazi kandi ugume nitwe twena gutwe imbere twantugaruka mu makagaitu utaruturgaho bakurgate no kusibira byona amen cyeshongoro rero tutayitaka n'imurero